Hello my people, we are back. Ukiona nimecheka ujue hii ni miujiza. Leo nawaletea Nifa TV. Vya mingi atajiongelea. Leo niko na babangu, stari wa kwanza Chaka. Babangu viko wapi? Salama mzee wangu. Ya mbele yote tungependa tuambie majina yako. Jina langu ni Alain Idrissa Le Padri, lakini venye banaya jina langu masomo wananitaka Isebakenye Kambale. Venye nisoma nabo kwa mama mulezi, bengine kula Coron de Himbi, bengine ku IEC, wala ku Institut Mavuno de Goma. Ni bashtule kidogo. Banayua kujina ya nani? Ya Isebakenye Kambale. Okay babangu, kimenifanya nikutafute babangu. Nilisikia maneno nishatembea sana hapa Mchaka. Eti uko Mbaraga kwa banamuke. Unayua hii kazi zetu za wa journalist sababu tutafika kule, lakini unaona Chaka ama dunia ya leo inatembea na Rugambo, aseme niko Mbaraga. Sasa mimi ndapenda bani munyeko natangaza ile habari, aende aseme kwa nini Alain Le Padri banamuita Mbaraga. Na kama Samuel iko na mapreve fulani, azilete aoneshe kukionyesha kama ni kweli niko Mbaraga. Lakini kisi mimi najiua, hakuna garçon wala hakuna papa mwenye anakuwa fidele mudunia muaminifu kwa bibi yake Samuel Alain. Wote mwenisha tongoza andike pale chini, mimi ushanitongoza na tie screenshot. Ninapenda bibi yangu sana. Na nikasikia ingine maneno yanasema ulibebesha mimba ukaikana. Mie depuis niko kabisa vya kubebesha mimba ya bibi yangu akose nikaikana. Ne pembeni nyingine ukabebesha ukakana. Ewa ile akose ni Roho Mtakatifu ile haiko yangu. Ile kosa nilibebesha mundoto ile. Kitu kia kwanza unajua, kitu kia kwanza ambacho naheshimia hisia za mtu, na mimi naheshimia sana kuheshimisha mwanamke. Sababu mwanaume mwenye uko na bibi munyumba kisha unakuwa mwenye kutongoza nje, inakuwa ni kuzaraulisha yule mwanamke mwenye iko wapi? Iko ndani ya nyumba. Sasa niko na mke wangu tangia mwaka 2019, yani 2019 tuko naye mpaka leo, sijawahi tongoza ama ile ni Rugambo tu ya watu wiko wanasema, na isifikie mke wangu juu uende wanaweza niletea na hii interview ndashikaza sione juu siniletee shida munyumba. Naam. Okay. Na ingine mimi ningependa nikuulize, jua nini uko nasifia sana bibi yako wakati mimi na yeye bajene ba mingi hata kama balioa wanakuwa wanaficha ba bibi zao. Bale manake ni benye balibebeshana kama mimba par accident. Ulikuwa unatongoza, wakati uko unatongoza mwanamke, unamwambia tu hiki kitakuwa kiboro yangu ya nini? Ya kushituliza hako. Kisha kesho degena na kiafika mimba inaingia, unamuoa, juu ulikuwa unalazimishwa tu, lakini haukumpenda. Lakini mie nilipendaka bibi yangu, na Chaka mzima wanayua, Uganda mzima wanayua, ti Kongo kuma stati na ku TikTok wanayua ke couple ya danger walikuwa wanaiga ya King and Queen, Romeo et Juliet, Jacques na Rose ni couple ya Alain Le Padri na Merveille Kalume. So kwa hiyo mwanamke mwanza sema anipende, mbona anipende, mimi hakuna yake ananipenda, na niko na Mary Chef. Niko na mwenye alinituma kwako akasema ashakukufia kaoza, anaza penda vraiment utoke kwa bibi yako umufuate. Iko na pesa kila kitu. Sasa kia kwanza mimi sipende mwanamke juu ya pesa. Angeniambia teko na mapenzi ya dhati, wenda ningeenda munyumba mimi nikala na madame, mimi naambia bwana huko mwenzako mwenye huko mwanamke mwe hivi huko analia, unaona tumpatie hata chance. Naye akuwa hata na kamata tele fasi yenye nao ushapata. Mimi kusema sema pesa. Mimi napataka pesa zangu munjia yangu. Kwanza nikakuwa Chris Mailanda, niko Chris, unanitumia hata kidogo. Yomba niko Chris, Hanifa niko Chris, Vegas Queen. Sasa yeye kusema nimpende juu ya pesa zake, ndakuwa nimempenda juu ya sababu fulani ama juu ya kitu fulani. Sasa kesho ile pesa ikaisha, je, mapenzi mie na itakuwa ama yeye akakosa ile pesa, atakuwa ananichunga na nini? Yeye anaaminia kama pesa yake ndio tanidhibiti mimi. Okay, sawa babangu. Na wengine nikasikia wanasema unajitaka MC wa kwanza pa Mchaka. Wamingi wakasema huyu wake kufanya ile kazi ya MC. Merci, ka good question. Kaka swali kazuri. Mie niko MC wa danger. Mimi nachita wa danger. Hapana hata Mchaka, kose mu Uganda yote. A part MC Joel Banza. Na Joel MC Joel nani Tonto Cool. Mimi nakwambia hakuna mwanza nishinda. Kweli. Ndio. Juu niko na creativity. Mie sina siku wake na makopie kole. Hapana. Na ukaangalia bio naona MC bana mwaka mu makazi na mu makomentari. Mpaka leo niko na watu wenye sisemeshane tena nabo. Yosama alinitaka nikie nitumike kazi yake, japo kwa mimi si kwake MC. Mimi naifanyaka juu tu nishaka lazimishwa. Watu wananiona umareje fulani ulifanyaka juu mimi niendaka mufete. Watu wae kama niko MC. Niliendaka mufete moya hivi, MC akachelewa kufika. Mimi nikasema munipatie microphone. Mkamata microphone, watu wase wakati yule mwenye alikula pesa ya ile mariage. Sasa yakafika nikampatia micro aendeleshe. Watu te bakalia wewe tu njoo uendeleshe. So kwa hiyo bengine ni ba comedian, bengine iko ba MC. Maana Julie angalia Le Padri bana mutapa juu ya MC, na unakamata micro unauza na vest unakuwa MC. Lakini ile ni kuharibishiana kazi. Kila mtu afanye kazi yake. Okay, sawa babangu. Swali question mwisho ningekuuliza, na yua mu Uganda mu dunia mzima machaka tukamate Chaka kuko ma foundation za mingi sana. Foundation gani yenye shako interest ukasema vraiment hata ikuwe nini
siwezi iacha. Nifa Foundation. Mimi Nifa Foundation. Nakwambia Nifa Foundation. Mimi gisi niko. Mimi nakwaka independent. Nishaka tumika tu na group hii moyo. Black Stars. Ilikuwa ekipe yangu ya bafie na bagarso. Mimi naona fondation zinakuya ya kwanza mnakwaka Rugambo, ya pili hamuna uaminifu, ya tatu mafondation ya mingi hapa bajalianake, ya ine make liste banakwaka na liste ya watu wenye bakapata shida baneza zoge. Lakini nikakuwa nikala mu nyumba mimi naangalia Nifa Foundation ili mbele miaka 3 2024 ndio nikaanza Nifa naanza fanya maaction. Sasa kwanza nikiapendea Nifa ni wakati pasta ya Haji mzee pasta ya Haji alikufisha. Tulikuwa na Mary hapa Mukambi, Mary yetu mama Kamida. Ule Mary alikuwa hana bandugu wote wafasi yoyote. Nifa Foundation ilijipiga yulu na chini. Hapana kitu. Lakini mama Kamida alizikiwa mzuri, mafarishi ilikuwa ni feto ndireko na bandugu Bulaya. Nifa ikafanya nikasema nikapata shasa na mimi banite mwa hii bordel. Na mimi niweze ingia ndani. Kumbe Mungu alalake, niko tu natembea bakasema mlango iko wazi. Niliona kwa mitandao ya kijamii mwenye anajisikia ajiunge na shie. Ukajirudia. Nikasema na mimi ndaingia mpasa hapa yanishibie. Nilikuwa nachunga banishibie niingia Nifa Foundation. Ase wanyongo ananifungia mlango. No, asiasema. Ase wewe na nani na ule nani Fabien. Nyongo ananifungia niache niingie na mimi nisaidie kwa wanaohitaji msaada wale. Biko hai. Okay, bia mzuri kuhusu mwenye foundation unaweza penda umutape hapa vyenyasha kufanya vya mzuri. Ewa. Ile hakuna. Ile wanasema mu Anglais, I'm speechless. Mimi nakosa vya kusema. Anifa? Si ndio mwenye Anifa? Ndio. Anifa ni kivre sheri. Ni kivre bebe, ni kibebe ya kwanza. Nibo nifia wa mzuri juu. Ya kwanza mimi nampendeaka hachagule rangi wala kabila. Yeye anasikiaka mahitaji ya kila mtu. Simseme aseme juu niko na besoin ningie mu foundation yake. Mie binafsi niko na bia mingi bashanifanyia. Hapa nyuma nilipoteza telefoni yangu lungula motherboard. Ndio. Nilikuwa tuna $100 mkono. Ndio. Baka nitafuta dunia nzima. Niko na bandugu Amerika biko, Canada biko, Kongo ndio siseme. Niko na kazi zangu zemi nafanyaka. Lakini mimi mahitaji yangu mimi nilikuwa lazima nitumikishe simu ya $2000. Ndio. Nilikuwa lazima nitumikishe iPhone 17. Kumukono yangu nilikuwa tiko tuna $300. Maana nilikuwa nakosa $1700. Mama Anifa nikongeleane ku telefone ya Yomba na telefone ya madame yangu, bibi yangu mon épouse. Akaniambia ile tu nipatie wiki moja. Achia pale. Na ingine mtoto wangu alikuwa anagonjwa. Na ingine nilikuwa na besoin niende Kongo. Na ingine nilikuwa na besoin passport wa barifishi. Na ingine achia pale. Leo nilikuwa na babangu. Acha leo nilikuwa na babangu. Ni babangu nani? Alain Idrissa le Padri Sebakenye Kambale Jamada Idrissa coach kwa watoto wangu. Mumoya anaitwa Raida, bebe wa kwanza wa Kiana Muchaka na mwanapinga aende aone. Si mwana vala bie kumiakaki. Anashinda na mama wa nyumba, ukiangalia valizi ya mtoto wangu anashinda na mama mingi. Asante, leo nilikuwa na MC wa kwanza Muchaka. Asante. Merci.